الخلق ما نقول عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا والبدوي ورجال من بني علوي صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في شفن الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان yang kita kasihi, yang kita muliakan Tuan Guru kita yang mulia Sayyidina Raja Ahmad Mukhlis, dan kita kepada usaha para masyarakat untuk menanam kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang dimuliakan Al-Fadhil Al-Mukarram Al-Ustaz Sidi Ahmad Mukhlis, dicintai oleh Rasulullah SAW. Semuanya adalah isi hati Rasulullah SAW. Tapi dalam kesemua isi hati Rasulullah SAW, surah Al-Fatah ayat ini adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dermawan dia, akhlak ini Allah SWT buka keindahannya daripada Al-Quran, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.